Zdravo. Evo nešto zanimljivo. Zašto altcoini ne prate uvijek Bitcoin? Jedna od prvih zabluda s kojom se susretne većina novih ulagača u kripto jeste uvjerenje da će sve rasti kad i Bitcoin i da altcoini samo prate BTC. Na grafikonu na prvi pogled često izgleda tako. Bitcoin krene gore, povuče tržište, Bitcoin krene dole, sve se ruši. Ali čim zagrebeš ispod površine, shvatiš da je istina mnogo kompleksnija. Altcoini ponekad prate Bitcoin, ponekad ga ignorišu, ponekad ga drastično nadmaše, a ponekad padaju dok Bitcoin raste. Ako želiš da pređeš iz stadijuma posmatrača u stadijum investitora, moraš razumjeti zašto. Zašto altcoini prate? Zašto altcoini ne prate uvijek Bitcoin? Klas WP Image 41461, Style Width 500 piksela, Height Auto. Prva stvar koju treba jasno prihvatiti jeste da Bitcoin i altcoini nisu ista klasa rizika. Bitcoin je nastao kao monetarna revolucija, kao pokušaj stvaranja neutralnog, decentralizovanog, globalnog digitalnog novca sa fiksnom ponudom. On je jezgro kripto svijeta, temelj, referenca, digitalno zlato. Altcoini su sve ostalo: eksperimenti, protokoli, platforme, pametni ugovori, DeFi, gaming, RWA, memicoini, L1, L2, infrastruktura, aplikacije. Bitcoin je novac. Većina altcoina su startupi. U tradicionalnom financijskom svijetu to je razlika između državnih obveznica i dionica. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.